braan nga dating ni Mayta. Agtakaw man ti manok dating ubing. 1, 2, manok mo tayo pinalapal ko at damot Sara na dyan napalapal. Animal kang ubing. Apit na pinalapal na. Malay ko ba nga dakay kita? Takaw ka ba di manok minaya? Hoy, Auntie Belen, awan ebidensya yo. Ebidensya nga. Kailangan pa ka dito ebidensya kanta ka dito para anak. Haan, palapalak lang tayo manok yun tayo may gaming gay balay. Mikin warsi-warsi na dagi di mainawan niya pingpinggan may. Hangkan nagpalusot pa, isi ka may ta. Hana agbalpalusot Auntie Belen, ibagbaga lang ti pudno. Doon maminsang gaming kabagbagaan nyo dagi ta manok yung handa umay di balay mi. No umay dan tuman di balay mi, makaala na dagi ta. Bye. Pirkog talaga dating ubing. Imala tayo inan. Ako nagsakit laki. Ay, sayang tayo manok. Nagimas ko mapan agigot ti digot ti tinola tata. Maminsana lang arad makaraman ti tinolan mabaranggalak pa.